Yes, in breaking news ni amakuru bagezweho ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Niyo mpamvu nkwibusana na gusaba gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba rubugamiro dusiye kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi ubashe kumenya amakuru agiye atandukanye bagezweho ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Raporo iheruka gukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kubijyanye n'abakomerekeye mu mpanuka zitandukanye igaragaza ko impanuka zo mu muhanda arizo zishe abanyarwanda benshi ku rugero rwa 49% by'imfu zose zatewe n'impanuka ku bantu bagejejwe mu bitaro. Iyi raporo kandi yakozwe guhera mu mwaka wa 2019 yerekana ko mu bantu bagera ku bihumbi 13,255 bakomerekeye mu mpanuka zigiye zitandukanye bakajyanwa mu bitaro bya kaminuza bya Kigali Shashika n'ibya Butare Shashibe, ibitaro bya gisirikare biri Kanombe, ibya Ruhengeri ndetse n'iby'Ikibungo n'ibya Kibuye. Muri abo bakomeretse bose hapfuyemo abagera kuri 502. Ngo ikaze mu biganiro byacu aho hirereye hose mu bice bigiye bitandukanye waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ndakwifuriza amahoro y'Imana cyane. Ariko kandi kuri ubona hari bitari kugenda neza bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye uri kunyuramo n'isi n'ubuzima. Uyu munsi hari igihe bishobora kuba bitari kugenda neza byanze, ariko ejo bikagenda neza. Icyo usabwa no kwizera ndetse ukanihangana. Ngo ikaze rero turebe muri iyi raporo yakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kizwi nka RBC. Ubundi impanuka ni kimwe mu bintu bitwara ubuzima bw'abantu benshi cyane. Impanuka zikunze kubaho cyane mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko no mu Rwanda zirahaba, ariko ugereranyije n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'ibihugu nka Uganda usanga ziba zitandukanye cyane, ku buryo usanga hari ibihugu biba byarashyize imbaraga n'ubundi mu gukumira ndetse no kwirinda impanuka zo mu muhanda. Ahangaha n'ubundi zimwe mu ngamba ziba zarafashwe n'ibihugu bigiye bitandukanye harimo nko kugabanya umuvuduko ukoreshwa n'ubundi, gushyira ibimenyetso bigiye bitandukanye ndetse n'ibyapa biburira bikanafasha abayobozi b'ibinyabiziga bakoresha umuhanda, ndetse no gusuzuma ibinyabiziga bakoresha kenshi gashoboka. Murabyibuka neza ubwo mu minsi yashize humvikanaga inkuru mbi mu matwi y'Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bumva ikinyarwanda mu isi igendanye n'uko Pastor Theogene niyo nshuti wamenyekanye nk'inzahuke nawe yitabye Imana azize impanuka. Ubundi ku bantu mujya mukurikira amakuru ya Uganda, mu gihugu cya Uganda ni kimwe mu bihugu bikunze kurangwamo n'impanuka cyane. Ugereranyije usanga haberamo impanuka nyinshi cyane zigiye zitandukanye. N'iriya mpanuka yahitanye Pastor Theogene nabo bari kumwe yose yabereye mu gihugu cya Uganda Ikabare, ariko ibyo ngibyo ntabwo turaza kubitindaho cyane. Izo ni inkuru zavuzwe cyane. Hari n'izindi mpanuka zigiye zitandukanye nk'impanuka za hoho, impanuka zandi modoka asanzwe zagiye zigaragara mu Rwanda. Uyu munsi nifuje yuko tugaruka kuri iyi raporo rero iheruka gukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Iyi raporo yakozwe n'ubundi kubijyanye n'abakomerekeye mu mpanuka zigiye zitandukanye. Iyi raporo igaragaza ko impanuka zo mu muhanda arizo zishe abanyarwanda benshi ku rugero rwa 49% by'imfu zose zatewe n'impanuka ku bantu bagejejwe mu bitaro. Iyi raporo kandi yakozwe guhera mu mwaka wa 2018 yerekana ko mu bantu bagera ku bihumbi 13,255 bakomerekeye mu mpanuka n'ubundi zitandukanye bakajyanwa mu bitaro bya Shashika cyangwa se bya kaminuza ya Kigali Shashika n'ibya Butare Shashibe, ibitaro bya gisirikare biri i Kanombe, ibya Ruhengeri ndetse n'ibya Kibungo ndetse n'ibya Kibuye. Muri abo bakomeretse bose hakaba harapfuyemo byibuze abagera kuri 502. Uretse abishwe n'impanuka zo mu muhanda bangana na 246, abapfuye bahanutse bangana n'114 bagakurikirwa n'abishwe bakorewe urugomo cyangwa se barumwe bangana n'abagera kuri 58. Iyi raporo kandi igaragaza ko abantu bishwe n'ubushyuhe bangana na 28, abishwe n'ibindi bakangana na 18, mu gihe abishwe n'ibitaramenyekanye bangana na 23. Muri rusange ikigero cy'abicwa n'izi mpanuka bageze kwa muganga kingana na 3.8% mu bantu bagera ku bihumbi 7,259 bitaweho baba mu bitaro. Hapfuyemo abagera ku 121, mu gihe abagera
ku 1652 bari bakeneye ubutabazi bwihuse, hapfuyemo byibuze abagera kuri 60. Umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ibijyanye n'inkomere n'abafite ubumuga muri RBC yitwa Irene Bagahirwa yavuze ko mu guhangana n'ibi bibazo icya mbere bari gukora ari ubukangurambaga cyane ko impanuka zose bishoboka ko zakwirindwa. Ati uretse mu bana baba bakunda gukina cyane kandi nabo hari ingamba zabashyiriweho ibindi byakwirindwa ku buryo iyo mibare ishobora kugabanyuka, by'umwihariko abantu ntibakomeze kugenda bapfa mu buryo bw'impanuka, bakabasha kuba ahashyiraho uburyo bwo kubyirinda. Umujyi wa Kigali ni umwe mu ntara zakira inkomere nyinshi. Muri iyi raporo RBC igaragaza ko ibitaro byo mu mujyi wa Kigali ari byo byabariwemo abarenga 1/2 cy'abakomeretse bose bangana na 6,794. Hari abazanywe mu bitaro bya gisirikare biri i Kanombe bari bangana n'ibihumbi 250 ndetse n'abandi bagera ku bihumbi 4,644 bajyanywe muri CHK. Abagera ku bihumbi 2,676 bajyanywe muri CHB, naho abagera ku bihumbi 2,705 babarurwa mu bitaro bya Ruhengeri, naho mu gihe abagera kuri 900 nyuma yo gukora impanuka bajyanywe mu bitaro bya Kibuye, naho 810 bajyanywe mu bitaro bya Kibungo. Abagabo nibo bakomeretse ku rugero runini, aho bihariye ku kigero cya 75%, mu gihe abagore bangana na 25%. Ni mu gihe abakomerekeye mu mpanuka zo mu muhanda nibo bagize umubare munini, aho bangana na 5,881, bagakurikirwa n'abakomeretse bahanutse bangana na 3,870, mu gihe abandi bagera ku 1,499 bakomeretse bigizwemo uruhare n'urugomero. Loni igaragaza ko gukomereka biturutse ku mpanuka zo mu muhanda biri mu bya mbere bitwara ubuzima bw'abantu bari hagati y'imyaka 5 na 29, aho abaturage barenga miliyoni bapfa buri mwaka bigizwemo n'ibyo bibazo muri rusange. Nguko iyi ni raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yagaragazaga imibare y'uburyo impanuka zo mu muhanda n'impanuka zigiye zitandukanye zagiye zihitana ubuzima bw'abatari bakeya. Iyi raporo yakozwe guhera mu mwaka w'ibihumbi 2019. Iyi raporo kandi igaragaza uburyo abantu bagiye bitaba Imana mu mpanuka zigiye zitandukanye, zaba izo mu muhanda, iz'abakubiswe, iz'abahanutse n'abandi bagiye bicwa cyangwa se bapfa mu buryo bugiye butandukanye muri rusange. Icyo ngusaba no gukanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana nanjye umunsi ku munsi. Komeza kugira ibihe byiza rero, ndagushimiye. guteramo